može. Dollar bought brand new Porsche. Baš dugo nisam ovak snimao, jer sad mi je iskreno malo neugodno. Nisam vam ni rekao di idem, by the way, idem na snimanje i počeo sam vlogat opet. A do sada sve što morate znati ostavite like i idemo na snimanje. Da, sad mi je najveće pitanje, kao i uvijek, imam samo par stanica i zanima me da li da kupim kartu ili ne. A kupit ću šta? 4 kune, 6 kuna, koliko već. Bog, može karta za tramvaj. Moram stići na tramvaj, jebeni! Jak mi tramvaj sad ode dok čekam. Evo ga, dobro, zeleno. Aaaa, crveno, fuck! Ajde, bar sam izašao van gdje treba. Aj, jesam cool. Ako sam ih dobro skužio, sad čekam 4. Samo ravno. Samo ravno. Ravno pratit prugu i kad se... Da. Naravno, ovi kasne. 2 pajdaša. Vidi ga kako... Zbog ovog tu ja ljudi ne spavam noćima. A evo. Ma šuti tamo. Di su bruci Fićo? Nismo se više dobri. Posvađali smo se. Nisu mi dali 3 kune, bile su mi dužni. Skužili da te se treba riješiti. Evo što je svoju krivnju. Niš, mi idemo jes, kaj dobili smo otkaz. Da, nas boli briga. Haribo! Hare Krishna! Uživajte. Fi, zove mi ključeve. Rekao sam ključeve, majmune. Pajdaši su me ostavili, ostao sam sam. Video za Džumbu smo snimili i užasno sam iscrpljen, ali to što sam iscrpljen ne znači da neću ići u teretanu. Počeo sam trčati svaki dan, volio bi ići na zagrebački maraton. Današnje pitanje za ovaj video je da li trenirate koji sport i napišite koji. Volio bi znati, pogledati komentare i odgovoriti šta mislim o tome. Moj sport koji sam trenirao kao mali najviše bio nogomet. Ekipica, ne mogu s kamerom u gym, tada ću sad snimat mobitelom par stvari. Moram se naći zabavu da treniram. Vidite kako lijepo živim. Baš sam predebel. Mislim da moram bar 5 kila izgubiti. 5 kila. Treba ljudi biti zdrav. Idite u gym, jedite zdravo. Ne drogirajte se, ne pušite. To vam je to. Ako skupimo 10.000 lajkova, maknut ću cenzur i pokazat ću ovog patuljka ovdje. Ne može. Ovo ti cenzurirano onako. Sad ću ti še reći da si pederka. Ajde, dosta. 10.000 lajkova i još i snimam. Znači, taman sam htio napraviti tutorial vam za najfinije tortilje na svijetu, tako se kako god želite nazvat, ali ovaj patuljak me zezno i on je napravio neku svoju hranu, kao što možete vidjeti neke torteline, ili ne znam šta već je. Tako da neću sad raditi još hranu da ne bi bacali ovo i ovo, tako da ću pojesti sad to. Jednog dana, ljudi. Jednog dana, ostavite like da dođemo do toga jednog dana. Ljudi, kunem se da je zbog klora u vodi. Day 2. Evo me opet u džimu, lagani 80 kila. Probat ćemo doći možda do 100 danas, ali ne znamo ću uspjeti. Ako dođem do 100 kila, pretpostavljam da ću vam snimit. Ako vam snimim, znači da sam vjerojatno se ugušio. Prije sam to dizao bez problema, ali sad sam malo zahrđan, nisam bio u džimu cijelo ljeto, tako da se moramo vratiti u formu. Inače obožavamo jutro ići u džim jer ima manje ljudi, pa možeš bolje raditi. Jer ima puno ljudi, trebaš čekati. Za nekoga ko nikad ne radi noge, ovo su brutalne noge, a? Šta kažete? I'm stronger, I'm smarter, I'm better, I am better! Riva, slušaj, 3 najgora znaka i 3 najbolja znaka. Vodenjaci, jarčevi. 3, da. Najgori trakovi. Dobro. Vage.
samo reći djevica. Dobro, pa šta? Ja sam jednako lavu u horoskopu. Ej da, izbacio sam novu sliku na Instagramu sa svojim burazom. Odite na moj Instagram i pišite u komentare JTGang, hashtag JTGang, da znam da ste došli sa YouTube-a i odgovorit ću na sve komentare. Biće užasno jednostavno, znači svaki idiot bi ovo mogao napraviti i gledati ovaj recept, i ako sam ja mogao napraviti, možete vi, tako da napravit ćemo ovo na najjednostavniji način ikad. Ovo je okvirno sve što vam treba, piletina ili puretina, paprika, 2-3 batata koliko želite koristiti, ljubičasti luk, bilo kakav meksički prah, svi čili ili bilo koji drugi umak koji želite koristiti, tortilje. Kad ga dobro odgulite, narežite ga na male kockice. Ulje koje koristite je u spreju, zato jer troši manje kalorija i puno je zdravije. Pošpricate koliko god mislite da treba, samo uzmete nož i malo capnete ga ovak par puta. Ali ono, da ima, evo, vidite da ima. Znači da je cijela puretina ukusna i da ima taj meksički fini ukus. Znači u tortilji želite da su komadići što manji. Dok se to peče, narežete luk na što sitnije i papriku. Eto ga, dovoljno. U puretinu. Suh dodat ćemo znači svi čili umaka, stavite ga po vašoj želji. Možete slobodno sve staviti ovdje unutra. Znači dobro. I bogato proteinima. Znači dofurao sam si mikrovalno ovdje, mi se ne da ići stalno gore dole. Daj mi stavi, tebi bliže, aj daj. Na najjače stavi na par sekundi. Toplo. Znači prebacite ga ovako da izgleda kao tako. Kad izgleda kao tako, uzmete desnu stranu, prebacite na sredinu, uzmete lijevu stranu, prebacite na sredinu i dobijete ovo. Ništa ne mora padat i tu vam je unutra hrana. Znači, fuck, zaboravio sam najbitniju stvar. Ne možete nikako jest bez piće za mladiće da imate sericu i uživate. Ovo je poruka samo za HC fanove.